តាមពិតថាយកតែញៀនមកតាមពិតហើយយកតែញៀនមកមែនហើយយើងធ្វើកន្តិនថ្ងៃនេះគឺជាត្រីញៀនខ្មែរហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកត្រីញៀនខ្មែរយកមកញ៉ាំនៅផ្លាក Hollywood សាញ់នេះ vlog របស់ប្រុសណែអ្នកនរគ្នាតែគ្រាន់ថាខ្ញុំអ្នកជួយកាន់កាមេរ៉ាដែរខ្ញុំបាក់ឡានហ្នឹង thank you សាយហើយខ្ពស់មែនទែនតុងមកជាមិនញ៉ាប់ទៀតដល់ហើយមិនញ៉ាប់មិនទៅតាមនេះទេតាមនេះចូលតាមនេះបងអាចចូលតាមនេះឥឡូវនេះតែយើងមក hiking អស់គ្នាមែន4រូបណាហ្នឹងបាទ4រូបហើយយើងឡើងដល់ទួលនោះនឹងញ៉ាំអីចុះយើងខ្លោះមែនទេមែនអត់លេងហើយខ្លោះហ្នឹងអេបានមកដល់ហើយ let's go ចំណាត់ផ្លូវទី1ដែលខ្ញុំត្រូវឡើង Hollywood Sign no vehicle access to the Hollywood Sign យ៉ាងនេះគេឲ្យបាក់ឡាននេះខ្ទង់ប្រហែលនាទី50 minutes or I don't know អូaccident មួយបាទ911អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ម្ដុំ Hollywood សាញ់ហើយប្រណាក់ក៏កំពុងតែបើកឡានទៅកងកងដូចឆាយទៅមានតកំភ្លើងបាញ់ទៅទីសោដល់អូបាទនេះកន្លែងដែលយើងអាចថតឃើញ Hollywood សាញ់ចិត្តជាងគេបាទនិយាយខ្មែរយ៉ាងលេអូខេ whatever you want បាទមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវសប្បាយដោយសារដំបូងយើងថាយើងគ្រាន់តែចង់ឡើងទៅឲ្យអូននេះឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀបចំយកបន្លែងទៅ Hollywood Sign ហើយแล้วก็រៀបចំពេលវិជាងបែបយេអស្ចារ្យទីអូខេឥឡូវយើង pick up one What's up guy We Cambodian អូបើសិនមានទុំយើងខ្មែរទេ Oh my god អូកាស៊ីនអត់មានលោកបែកមែនអត់ណាឡោអូប៊ូមអើយប៊ូមឆាវហើយប៊ូមឆាវបាត់ហើយបងÔi, đã tròn này tí tròn nè, bạn tròn này, bạn tròn này, bạn tròn này Chưa xong thì respect Bạn tròn này, bạn tròn này Đúng rồi đó này trăm phải dạy làm chi phần trăm Vô mình lên, chắp ra đi trong tao hãy cắn vậy là bên trong tay rồi Còn giờ nhung can này từng ngọt nèគេ Tesla trip ស្មាន Tesla ទៅទាំងពីរទៅទាំងពីរយើងអាចបានអង្គុយជាមួយគ្នាចឹងសប្បាយថៃអង្គុយមួយគ្នាមិនយើងទាំងពីរតាចន់ក្នុងហ៎អេចន់ហ្នឹងក៏បានដែរចន់ហ្នឹងយ៉ាងđấyសុខទេនេះគឺ Pro មក Pro ឯណាយកកាមេរ៉ាណា Pro ខិចអស់ហើយឡានអេគឺចឹងឥឡូវបន្លែងកំពុងតែរៀបចំទៅបាននេះគេអូកោបលុយម៉េះ Tesla hang out around Long Beach អូធំលុយណាមកតិចទៅយកស្រុកខ្មែរមួយលេអូខ្ញុំគិតថាគេចាំពេលស្រុកខ្មែរយើងអាចបើក auto pilot សិនខ្ញុំទិញ Tesla បើឥឡូវទិញទៅប្រើអត់កើតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទេហើយឲ្យផ្លូវលឿនខ្ញុំមិនសូវជី vlog ឯណាយកកាមេរ៉ាណាជីដាក់មកអេទៅទៅទៀតកុំភ័យបារម្ភមើលកុំភ័យបារម្ភមើលខ្ញុំប្រើអបដើមចេញហើយមើលលេងនេះកាប់ស្រីតា let's go ចូលបងតាចូល let's go ណាចូលមុខចូលក្រោយអេថ្ងៃចូលនេះយ៉ាខ្ញុំទៅមកមកទៅទីចឹងអត់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឡើងគ្នាមកបន្លែងអេតើកាប់ស្រីកាប់ស្រីដែរឆ្លងកាប់ស្រីតាមខ្ញុំមកខ្ញុំមើលកាប់ស្រីរីទៀតអីក៏កាប់អញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមកាន់កាមេរ៉ាមុននេះឲ្យបានច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំថតហ្នឹងហើយ vlog នេះ vlog របស់ប្រុសណែអ្នកទាំងអស់គ្នាតែគ្រាន់ថាខ្ញុំអ្នកជួយកាន់កាមេរ៉ាដែរខ្ញុំបាក់ឡានthank you man for come for reaction បាយឡើយគេបើកឡានលេងទាំងចកូនលេងទាំងធ្វើអីគេណាតែឯងល្អវិញមិញដាក់សិតអូតូ pilot លេងកាន់ចកូនលេងហើយ Then take the first right onto Avalon
nó có tầm màu Trời mà một chú sở Tesla mà choi nơi này cho cái này nó lại chai qua Tesla bà ta cái tôi thưa vậy các bạnจะmớiกดเฟื่ออยู่ตาถึง Sound special ได้โอ้ถ้าบนเมาส์ก็ băng thuyền Nhưng mà bên ngoài mơ Nhung băng lan chứ được lộ lan á Nhộn mơ camera nữa Cái thang mẹ phở camera chân Miên ấy phở được đó Mơ cái thang nhưng ชมกับกันได้anh mình thấy scan app anh mình thấy ấy à bắn là nó from my bank account ô các gì Là khai cho mẹ account thì scan has bank account thế nó lối bạn tập gì rồi xa hai ấy còn sáng xem đẹp tí tiết như ai khả muốn sao Nếp rồi, cam cam đã ba chân đàn nó rất sáng rồi Ui ha mình lấy nó không tao tới nè ba con tư đo chất mỏng ấy bút sáng đây cái tư à toàn đây tới tới thẩm man review store ấy cái Griffey observation này lấy tư man đặt là 30 gì thì mình ok bong pon lại ní cứ dương mặt đau mặt đôm Hollywood sang ấy hay pro nè coi gặp pon là ba lan từ cần ngót còn ngay nom dương ta lên tia ba con nơi nắng mà lại nè mơ tia là xa na cặp sợi Một tia Franklin nè ngày u mơ Hollywood sang như luôn này nó cái cặp sợi khơi nhón là cùng này thua dương club lên trao lịch lan là chân tâm mà đôm những đôi mà đôm tia Franklin mình đây là đọc để còn thay giờ đăng club mình này trao lui lan luôn ở đây có mấy ở trong ban màu là hột workshop Blackley thơ experiment này nè lôi tan kê nằm ở đông nhà miền cặp sợi vào đó này lối nó đọc đi cái cái món là bò pleu nhảy tại em lúc tiền đi tại cái art ste đôi sọc dương ấy pleu cái tụi men tại cái art ste tê đằng hai giải là ngày kèng là ngày sang ngày ní mình mẹn chia ngay sao gặp Tết rồi vừa bùng lại từ thôi ơi tao ngó cái này Sharp nữa nó không lùi sai ui lại tờ mơ Hollywood sang nha cái play rồi nè có giờ trong ton xong rồi chia sợi chia tôi sẽ dùng bây giờ cái khăn trên kia là chết nó Hollywood sang rồi dân tên na cho mơ bà nhưng tao là like Hollywood hết giờ như làm hai kiện tao mình là cặp sợi sorry mình lấy chụp đi camera mình là tạo nó bông em tạo ô bà ní cái này để dương ai thọt khơi Hollywood sang chặt chừng kê bà dương chi mà tao phải rất là cho bạn của hòn tay là ngày đại kia ăn qua cái house lake Hollywood là cặp sợi xa đó bên ta nè lại nguyên nè xong vậy ta lấy cò mà chọt nên đằng nào vô lên bro na gặp một phơi riêng khó chịu bà trong lốp double line nè ok trong lốp cái bay vậy nè trong lốp cái bay này chẳng ta chẳng không thành chẳng cho bạn nó cho mở bạn ok cặp sợi cho muối ấp mong mà
យកអស់មកបាទកំពុងតែប្រឡងបើកបបាទអូ Yeah, you បានហ្នឹង That's it. ថាគាត់ហ្នឹងហ្មងអូខេឥឡូវយើងទៅមើល Hollywood sign ទាំងអស់គ្នាបាទពូប្រាំងនោះគាត់ធ្លាប់តែយើងប្រណាកាន់កាមេរ៉ាមួយកាប់ស្រីតែម្ដងវ៉ាវ Trời mà nó chưa lo lắng. តែខ្ញុំឃើញតែផាតចឹងនឹងអត់ហើយខ្ញុំរូលរបស់គេពេកមានកន្លែង ឥឡូវអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបានមកដល់ Hollywood ហើយឥឡូវយើងកំពុង parking តើមកយើងនឹងចាប់ផ្ដើម hiking ឡើងលើឥឡូវមិត្តភក្តិខ្ញុំកំពុងតែពួកគាត់កំពុងតែនាំគ្នារៀបចំអីវ៉ាន់ពីអស់បានពីមកយក ខ្ញុំយក10នេះតែជួតាមើលយីតាងត់តាមម្នាក់អូប្រូណាប់ជឿណាប់ទៅហ្មងកប់ ពីអ្នកមួយ ខ្ញុំយកនោះខ្ញុំឃើញខ្ញុំ Cái này các thiết vì how do I say smooth. Chứ thở vào chapstick. tôi dạy chị bạn là bắt đồ là Excuse us. ខ្ញុំសក់ទៅដល់ trong bạc nham vô này បាទ Nhưng đặt lơ sidewalk chứ mình được tròn. Chân cái thở đau lơ sidewalk. Chứ đặt camera lơ sidewalk chứ vì hiểu bà bỏ là cái đau. Lấy những phần chapstick xong. For any dry, better dry. You should use a chapstick too. អូយេមែនតា lão muối á សំខាន់អាដឹងមិនរត់ឆឹក có được chờ đấy mình ăn đi trong đấy là phê màu con không ai ai phơi bàn កូនខ្មែរមិនដែលខ្លាច con không ai đại khai không đại khai ឡើង slide ចុះមកហ្មងមិញតែយើងដាក់ Korea? Oh! 안녕하세요. We're So far away from us. We're from the southeast. Yeah, southeast. South Asian Southeast Asia. Is it Another like? Christ. Oh my god, it's hard. Like It is hard. I don't know. It's like Indonesia. No, I'm not. No. Still far. Not yet. is Cambodia Wow, that's awesome. Cambodia I live here. he's a vlog no let's go No, should I go? You should go there. And not so expensive. Yeah. Yeah. That sounds amazing, honestly. American is like time 4 of Cambodia the price. So you can imagine like okay one cup of coffee. Aku Pinoy. Pinoy ka guwapo. Salamat po. Yeah. Thought I put Filipino. Yeah. Mahagita. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3, 3. Thank you. Oy, One more. Hollywood. Thank you. Guwapo. Salamat. Salamat po. Salamat Ingat. Pogi. You too. You too. Have a nice day. Thank you. bún lên cho score là chắc thì ở bún mượn này Mình đã tới. Mà té cháu nó cái chưa cho bạn đăng nơi cầm chỉ crom. Ok, phu chuyện đi. Con này thọt bay nhãn nhưng thọt ai pù thọt bay nhãn muối á mà bay nhãn muối mắc thế cho trong cả đau bẹt à ta đây phần năng ba này đó mày bạn anh ấy thọt vậy nữa ôi bảy trăm phép còn ai con không ôi bảy thì cái căn ăn đó em yep cái đặt xuống nó bỏ ôi tí bảy bảy ngon đó quay đi bảy ok bữa nay cho vào đó mà đâu chúng ta phải cầm em làm tình chân chơi cái đạp lại cầm quay đi bảy bảy
ta lên người nhưng mà mình được ta thôi từ ok anh đâyកំពុងតែលើកជើងហើយចេញឡើយនេះកំពុងតែត្រៀមនៅស្ងដល់ហើយអ្នកនរគ្នាkhôngហើយ Ching Chong come to Hollywood យើងហើយចំណាត់ផ្លូវទី1ដែលខ្ញុំត្រូវឡើង Hollywood sign no vehicle access to the Hollywood sign អ្នកនរគ្នាគេឲ្យបាក់ណានេះគឺមានតែ Hollywood តែទាំងអស់គ្នាផ្លូវទី1អេតាមមកនឹងត្រូវហើយណា come on you guys យើងហើយឥឡូវអានេះមិនយកមកទៅការពារខ្លួនទេអានេះគឺផ្លូវនេះប្រហែលដើររយៈពេលក្នុងប្រហែលនាទី15 minutes or I don't know តែទីអូ accident មួយបាទណៃបងអីហ៎ What jump ở chân xe នេះគឺជា Hollywood នេះគឺជាផ្លូវត្រូវចូលអ្នកច្រឡំ Yeah អត់ចង់បានជើងអីយើហ្នឹងហើយសាញខ្ញុំពាក់អូខេសុំនៅចំហមួយទៀតមកចឹងអូខេ 1 2 3 ខ្ញុំវាអត់ដឹងធ្វើអីហ្នឹង តាមពិតត្រូវយកត្រីងៀតមក តាមពិតត្រូវយកត្រីងៀតមកមែនហើយយើងធ្វើ content ថ្ងៃនេះគឺជាត្រីងៀតខ្មែរហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកត្រីងៀតខ្មែរយកមកញ៉ាំនៅផ្សារ Hollywood Sign អេយើងក៏ Hollywood ឥឡូវមក Hollywood Sign អត់មានត្រីងៀត នេះណាញ៉ាំអស់លេងយក ញ៉ាំអស់លេងយកមក ដាក់ប៉ាត់ ឆ្ងាញ់ពេកអូយត្រីងៀតគាត់យកមកឡើងឆ្ងាញ់ហ៎ យេ ជាប់ចិត្តទប់ចិត្តអត់រួច ជីបមក ញ៉ាំអស់ពេលយកបដ ாய் ហើយមិនពាក់កណ្ដាលទេអាស៊ីងអាផ្លូវទី1ដែលយើងត្រូវដើរឥឡូវបន្លែងកំពុងតែចេញក្បាច់ហើយនៅkiaទៅមួយដែរនៅkiaអត់សមអត់អីធ្វើបាយចឹងហើយកោសេរីមកយកឡើងហ្នឹងហើយ ជឿ ធីមកប៉ោដែរអត់សោយតែប៉ុណ្ណានេះ 1 2 3 let's go កុំកង់ណាអូខេអែមអូនមើលទៅអូខេអែមហើយ let's go មានទៅទៀត មកដល់អត់ទេ nói hụt rồi chứ mình cả lối này. Yeah, I got you. Yes, thank you so much. Please, I'm sorry. Yeah. yeah You have to go a little bit low. Okay, no worries. Sorry. No, it's okay. right Oh. here Just this one. Yep. Thank you so much. thank you Like, Right here. ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាផ្លូវឡើង Hollywood sign វ៉ាថ្លានអូខេយាយ Oh, it's not an advantage. go pass first go. នេះហើយ Hollywood sign អ្នកនរគ្នា wow Say long, man. But I never knew that this road was gonna be like this. so Like so. this is the first experience for us man Không mà. we want to experience that អស់លើហើយបន្លែងទៅនោះបែកឆាយនៅនេះអត់ចង់ឡើងមកទេហើយយើងចិត្តដល់ Hollywood sign នេះណាបែកអសរីនេះគឺជា experience មួយដែលមិនអាចភ្លេចអានេះបើសិនតស្រុកខ្មែរធ្វើ podcast មួយដែលជា first experience សម្រាប់កូនខ្មែរមួយរូបដែលយើងមក hiking របស់គ្នាមែនទេ4រូបអ្នកនេះ បាទ 4រូបហើយយើងឡើងដល់ទួលនោះនឹងញ៉ាំអីចុះយើងឆ្លោះមែនទេមែនអត់លេង Rồi. ឆ្លោះហ្នឹងអេបានមកដល់ហើយ let's go បាយដល់លេងនោះចង់ឈប់តាំងពីដល់មកទៅវិញលើអត់មានណាỒ em không? អេមនោះជិះយើងចិត្តដល់មែនតា Phần năng bán đây, bạch lang tiếp. ទីថាដល់កន្លែងដើមឈើនោះយើងអង្គុយញ៉ាំអីបានទេក៏បានដែរអូមែនទេចាចុះបានអង្គុយនោះទៅឈោងអង្គុយ Chờ cho nè, bên kia bán đây. កូន Mẹ này chờ cho mà និ vinh. យាយទៅ3រូបកំពុងតែរៀនរហ Đây, chờ cho mà. Hay dừng đá đó, hay dừng tục camera tao mày còn mày là cơ ban này. Còn mày đá bốc camera tới tao món. Này. វូសាយហើយខ្ពស់មែនទេ អូ តុងមកជា
mình nhập tiệt đó មិនញឹប close មែនទេ តែខ្ញុំគិតថាយើងឈប់ឡានទៅលើដោយសារអីដោយសារតែយើងទី1ពេលឡានទៅដល់លើនោះវាគៀកកន្លែងគេពេកអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យនេះហើយមួយទៀតយើងឡើងដំណឹងទៅយើងស្រួលចុះទៅវិញដែរយើងអង្គុយឈៀលពី ទៀ ហ្នឹង ង ទៅ ហៀលហ្មងដូចភ្នំកលែនអញ្ចឹង ហ្នឹងហើយយើងបានកន្លែងនេះវាអង្គុយមកបាំងនេះទៀតអែមតោះ អីញ៉ាំ កំប៉ាំងយើង ញ៉ាំអស់ហើយផឹកទឹក នេះแหละនេះចាំ ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអត់ទៅញ៉ាំអីច្រើនពេកទៅចោលណា អូយមែនហើយលើបទៅទឹកមកក៏តែអត់បានយកមក អី ឲ្យកបោបមក អេនេះយកមួយមានពេលឡើងដល់លើ ចំងាយ this is the first time that bring Bunlain to and read and see come to hold the song play the thing no way ទៅមកណា you know something coming to តែទូរស័ព្ទលើមកមកមុខហ្នឹងណាមួយមើលឃើញកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នា1 2 3អូខេអាយ៉ូជាតិ let's go ជាតិអូកាមេរ៉ាមួយស្អាតមែនដូចកាមេរ៉ាមែនតើដូចកាមេរ៉ាមែនតើកាមេរ៉ាខ្លាំងអត់ទេដូចកាមេរ៉ាprofessional ចាំ ទៅ ចេះ តាមណាមែនទៅតាមនេះទេ តាមនេះ ចុះតាមនេះបងចូលតាមនេះ ឥឡូវអ្នកនរគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងBunlain ឆាយ and tea យើងចាប់ផ្ដើមចុះទៅស្រុកខ្មែរអត់ ចូលទៅស្រុកខ្មែរវិញតាអើយអូចោលតា ឈឺឥឡូវយើងចុះមកវិញហើយBunlain ដាក់អីគេហ្នឹងគេហៅគេ 360អាហ្នឹងឃើញដូចវល់ដូចផែនអីចឹង ហ្នឹងហើយ អូខេតោះទៀតយើង ទៀតបង ជីវិតកុំគិតច្រើនពេកអូចូលវីដួលអូយប៊ីនេះទាំងអស់គ្នាពីមិនទី chuyện này việc you guys be careful you guys tàu hai bro nạ tàu hai ơi tàu shit tàu hai អូយ shit man tàu hai អូនេះអត់វិញទេត្រូវឲ្យផ្លូវហ្នឹងឲ្យផ្លូវហ្នឹង lâu nữa anh ផ្លូវហ្នឹងcònតែយើងឡើងមកវាមិនមែនផ្លូវហ្នឹង chôm lên vậy flow này nó đi trong đạn Google Maps nè vậy flow trong đạn Google Maps mình ôi tàu ơi shit អូយមកជាប់អើវិញហ្នឹងប្រហើយ តិចទៀតចាំទៅដល់ក្រុមញ៉ាំម្លាក់ដីចូលពេញស្បែកជើងនេះ chôn nái nữa nè ប៉ុន្តែបានមក vlog បដ ாய் អូ vlog top សេរីចុះពីខ្ញុំ Hollywood Sign នេះនាំក្រុមទៅហើយ ចុះតាមផ្លូវនេះបានវាស្រួលចុះអែម អញ្ចឹងអីបាត់មួយបាត់សមាជិកមួយបាត់ បាទសមាជិកមួយ បាត់មួយបាត់ បាទខាងនេះ ប្រឆាយឃើញបាត់សមាជិកមួយបាត់ស្អីចាប់បាត់ហើយប្រឆាយ លាក់បដ ாய் stop recording តាំងការរបស់យោ សាប់បណ្ដោយបានដល់គ្នាឡើងមក ខ្ញុំដកដីជើងជើងមក ដាក់ជាហ្វន ហ្នឹងហើយ ទៀតទៀត តោះចាំយើងទៅ យើងដល់គ្នាតពី hiking មិញយើងឡើងដល់លើប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានចុះមកវិញហើយឥឡូវហ្នឹង pro កំពុងតែទិញបុកលហុងតាមផ្លូវឥឡូវយើងចិត្តដល់ឡានវិញហើយយើងឡើងអត់បានដល់ខាងលើទេតែបានដល់ពាក់កណ្ដាលហើយចំពោះបបពិសោធន៍មួយនេះគឺសប្បាយដោយសារយើងមាន vlogger មកពីខ្មែរ live Bunlain គាត់ហើយនឹងនឹងប្រធីគាត់មកពី Texas Bunlain come here very quick មកដល់ right here ឥឡូវយើង how do you feel man after you come back from hiking no យើងមកដល់ក្រៅវិញហើយ អូចង់និយាយខ្មែរយ៉ាងលេ ខ្មែរ Okay. whatever you want បាទមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវសบายដោយសារដំបូងយើងថាយើងគ្រាន់តែចង់ឡើងទៅឲ្យដល់ខាងលើនោះហ្មងហើយទៅពេលទៅចុះឡើងយើងរកឃើញផ្លូវសម្ងាត់មួយជួបមកគូបាទគាត់មកគូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាឡើងតាមផ្លូវនេះទៅយើងថាអូខេឥឡូវយើងដើរទៅកន្លែងនំស្រាប់តែដើរទៅចូលទៅប្រឡោះក្នុងហ្នឹងឡើងទៅឃើញផ្លូវនេះឡើងបានឡើងមកឥឡូវកូនខ្មែរ4រូបបានធ្វើបានហើយបាទ ធ្វើបានអញ្ចឹង
ơi bao bị sao lỏ xem đẹp dương ngọt gì tao no plan mà đó lướt chập lướtปุ๊บpro mess up ហ្នឹងហើយទៅពេលទៅគាត់ថាចាំនាំខ្ញុំឡើងទៅកន្លែង Hollywood សាញហើយយកថៃងៀតយកមកញ៉ាំខ្ញុំស្ដាយតែអត់ថៃងៀតនេះមិនមែនថៃងៀតទេអែមហ្មង យកថៃងៀតយកមកញ៉ាំតែគាត់យកនេះញ៉ាំអត់លេងយប់មិញនោះនេះញ៉ាំខ្ទេច អត់ទេមកពីយប់មិញគាត់ស្វឹងពេញអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅគាត់មានន័យថាហាមរបស់ឆ្ងាញ់របស់ឆ្ងាញ់ ត្រូវហាមអាឡានទុបបញ្ជាប់ទុបឆ្នេះដូច ឆ្ងាញ់អាទីឆ្ងាញ់ Okay, let me end it. លេច Guy, the weather over here is dry. You need a chap. Here's some chap. Oh okay chap that do chap Keep your mouth dry. Keep your body dry. here you go keep your mouth dry to នេះអីគេ ใช่ right here bring right here អាយ៉ូ right here really quick thank you there you go ឥឡូវយើងបាន អរគុណបងខ្ញុំជួបមក So yeah, I'm not from here. I'm Texas. let's go ឥឡូវយើងបាន what you say Okay. wanna say from Texas so now you got sign right here you go Oh yeah, this is the adventure stuff. Like this is nothing at all. Like there's more in my legs. អូនៅទី1បាទអូនអូខេ And yeah, everybody is trying new stuff. Like I don't know what this is called, but like it's like a part of Mexican culture. អូនបើគេជូ ហ្នឹងហើយមិនគោ បើមិនគោជូបងកាន់ឲ្យអត់បានញ៉ាំខ្លួនឯងដែរ Yeah, that's similar to us for real. នៅខំបើគេជូ ឆ្ងាញ់ណាស់គ្នាជូ Thank you bro for អរគុណ sponsor ប្រូអរគុណបង fresh fruit អូនបើជូ នេះឆ្ងាញ់ដល់ Yeah, I don't think this is the best watermelons, but like it's like a lot white. នេះហៅគេ But let's try it. pineapple ផាញ់ផល pineapple អូផាញ់ផលឆ្ងាញ់នេះផាញ់ផលដែរហ៎ อันนี้อย่าลัก ឲ្យស្វាយហ៎ Can I try some? $10 a box. That cup, I mean. នេះណាគ្នាបើកៅប៉ុណ្ណឹង$10 10ស្រី ជាតិ គឺខាងអត់ ចាំពិតទៅបុនទៅផ្ទះញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ដល់ពេលមកចុកហេវឆ្ងាញ់មកហើយមានគ្នា4នាក់ទៀតអូកប់សេរី កប់ស្រីមែនកប់ស្រីរីហ្មង Xoái chuồn. អេហមណាយើង hydrated តំស្គាល់គ្នាមួយថ្ងៃនេះដូចបងប្អូនស្គាល់គ្នា10ឆ្នាំ យ៉ាខ្មែរ KSA តែអីណា So besides from the fruit, like the seasoning and stuff, it's similar to us. Like bơ look near. ហើយគ្រាន់បើនេះជូ Bơ lấy chu. Oh, bà hai cái đạm bơ hết cái gì bạch lime or lemon bị lừa. ហ្នឹងហើយ Nâng bà hai chân này. ណាអំបិលនឹងជូរហ្មងមើលទៅណាអំបិលនឹងជូរហ្មង Get on that. Mình có hết cái gì bạch của Shma bị lừa nữa. ជុំណាស់ញ៉ាំយកដល់ឆ្ងាញ់ទៅ ហ្មង Ồ, cái này. បើជូរហ្មង Ồ. នេះលិតអំបិលហ្នឹងជូរហ្មង ជួយឆ្ងាញ់ វាមានជូរវាមានជាតិជូរក្នុងអំបិលហ្នឹងហ្មង Oh yeah. នេះគេដាក់នេះដល់គ្នាជុំនេះប្រទីនេះគេដាក់នេះអានេះបោះមេហ៊ីកូ ទិញចាក់ហ្មងទិញ ហ្នឹងហើយតាជីន yeah Yeah. One thing about Mexico, we call Mexico, but like if you are like a Mexicans, you call Mexico is a Mexico. So instead, oh shit, instead of you calling Mexico, you can call it Mexico. yeah Mexico seasoning yeah finally we finish it Kiểu mà mình kiệt mà. Cái lấy mà đi. thank you it's the best bad best ever in Cambodia we have this but sour no not sour not in land yeah heat more tahin yeah Again, Chamoy. Tamoy oh okay thank you so much Thank you so much. It was really good. You have a nice day. yep Thôi. smoke with me Ở cho với nhá, nhưng thôi ngoài តើតោះអ្នកនរគ្នាយើងបានដើរមកខាងក្រោមហើយ ចំមិញវាខនមែន អត់ទេមិញដាច់
tâm record này lâu dương ban mặt đo cao muôn hai bài chia tàu lan sân yep ô lan chứ nên là men Việt Nam tới nó vì là o men ở Việt Nam mình tích mất đom rồi cũng không ai thức ban này đâu không ai thức ban bài dương mặt đo phạc bên hải dương mặt đo phạc bên hải họ đấy mình bán mà lắc mình em mà tích ô nhẹ sai ban sponsor đó bro trái $10 là mà cả bông bên $10 là Cùng tôi vậy chúng đang có sponsor tiếp đây sponsor thế nào thế ôi big sponsor mà gì đâu trai nghiệt sponsor này nên cái chi experience đã lôi môi sầm mẹp phụ nhau mọi người chia sẻ buồn lên là con mau bị sọc máy sầm mẹp hot vlog anh nào theo ban mới Hollywood sign đã hiking mai nó cọp gì bẹt đạp lâu hello nè dương mà đo lan dương bên nhà right here look các bạn châu lan lâu phụ nhóm ban châu mà đo lan hỏi lâu mình lên con còn phong tờ mơ mây mơ cay nè right here chưa bao bị sao môi là lo mẹ phụ dương ngọc như này đây bro trai cần lại môi vào đấy lâu châu mà hỏi mình lên cái châu là lâu như chập đam trên nằm nào tao tiên đó mà tao Hey, what's up, yo? Hey, what is up, I'm saying? chẳng phải gì mà chọc vlog rồi đấy I think that is a good experience for us vậy này tao kia bảo miền tiết to mưa to tiết tại bảo ấy nhưng bật thầm năng ai bật thầm năng ai mà tao con ra nè Yo, I'm T from Texas. yeah em bật lên from Campuchia nó Campuchia được con mày and hey bro where you from man Long Beach Long Beach ok nhóm bạn là Cambo buồn lên mà bị khai ná bị nhóm mà chơi chẳng con trai nào hay cùng thấy chưa like đừng share vlog mới nhóm phải chop bên ấy for the day là dương ở ban mà hiking mình là dương ban sớm mẹ chop mission dương hơi chop hai bye bye cùng thấy chưa like đừng share please chú like and share and follow nè mỗi phòng subscribe nhóm bạn là Cambo buồn lên chip bấm see you next vlog video yeah